e ia o onga ia o whapeu, e mawhai e kirisiang. Ona, toi lei loa, nana whaoratanga, Ona a whapea fai mai e le lusi whaotanga, e se ala fai mai isi fai upu e lusi. E le kampu se mea whapea ngā tuspa ia a whapea e lusi, ka wala, ka pu umala wala, ka unga lusi, o le ua whaola ina, e tu mau e o le it's not the other way around. O le tu mau e whaola ina. So mea ngai ma whau ia tangata e whai mai e le loa le whaatanga Christian. E alanga le loa alanga ngā ue e lau lou sao. A whapeo se mea whai ko kase le tua. E le ma whai ngari e. Taro whatu le tino kariso le neia fiafi. Ma lor so i fua manuia. Ma lor fo so i fua lange mama. Ia. Whaftai le tua ua. Ma whai whai ona tātou to hea dia meile nei vai aso. Fo i lava luna pi inga. Ia. Whataro whatu fo i sunga whawhengai ngai ia. E fesfonti. Ma lor so i fua pasta. Ia. Ma lor so i fua. Am salona whaauaule tā pot kalame. Le fo ia fiafi. O te manatu le vai aso sa tua naingi. Lea sa tatara noa ai mole mole. E le mawhai e Krisiano. Ona toi le iloa na whaoratanga. E kusa ngari, e le mawhai e Krisiano. Onga toi le iloa na whaoratanga. Lea sa tatara noa le vai aso tua na. O le nei la vai aso fo. Nga le sa e ka ua. E ia wa onga ia o whapeu. E mawhai e Krisiano. Ona toi le iloa nana whaoratanga. Usala o le vai aso tum ka upu tera kaka ngor pongi. O le mawhai e Krisiano onga koi le iloa nana whaoratanga. O whiana wha vai mai ai le tua inga taritonunga ia. Pasta whamuno. Well, taima fasili e me mua pasta o le o manatu ia ma o onga ia o isi fo uso Kirisiano. Ai lo manatu mai whaftai le atua o le tātou whaotanga e le whaalangolango i le maka upsili pe tau te le iloa pe le iloa. An whapea nge whaangolango kongo le iloa. Ai lunga isi se mwhai nga sao i le langi. O mea umatupu tātou o langa ngā lulu e whaakasi e kao fia ka kou man ka kou sao. Wa e le aia ma se mea o ia tātou mwhai ka kou sao. Think of le aia ma se mea le ki oa whai le ami o tono Yesu ma tātou. Ai il ka ia il fasili le ke le Italia tu la sida pa so fia fai ka unga ia ele fai upule mai il tu sila Johannes fulfitu el fai pas fu malima il tatalonga Yesu le fe mai Yesu fulfiko Johannes fu sulima fe mai o te le o le atu ina ia e ave ese ia te ilato ile lolang ai e tausi ia te ilato ina ne ileanga kalore Yesu ia fai pulos fulu fa mai e le fa apito la o talo mo ilato nei a o ilato foi o e fa tua ia te ona o la lato upu la vea e lai ngam ka ko se la kalo Yesu mo so o me elenga o la vaenga elenga o so o te talo ai le tua ma o le fu te talo i tangata umala va le fa pena ona talitonu ile lato mo limau ka kola iska ka le la ver kalore Yesu kalo Yesu mai o te leo le atu ina ia e ave ese ia te ilato laulang ia e tausi ia te ilato ina ne ileanga ma ia upunga mai ia e tausi ia te ilato ina ne ileanga ia o le mea moki ngoa la valai i o Yesu le talo ia o tato va ai fo i afianga ma le fuali ali mai o le tali le tua kalore Yesu mai e tausia i lato ina ne ileanga o oela ma o so se Kirisiano o le kalo Yesu longo inga e le tona i se leanga ai panga le e iai ia niso foi upupo niso vaenga la fionga pa ia le tua
o lo atangi ai e fōlinga mai e lusi whaotanga ia e peungale peunga e silingia po fe whaavai mai ai ia e whaavai mai tuspa ia o stasi o tū la whono whaaulo i le mea lea o le interpretation por whale le wina o le tuspa ia por whaunga ina o le tuspa ia o le oneness po le agreement po le unity o le tuspa ia e le se fete na inga e whakeka inga la o le manatu ma le taltonunga le taltono e nisi o tātou le la vema tātou e le mwhaiona le lolo whaoltanga ia ngai a whapela ingis whai upo e fōlinga mai la vema e le lolo whaoltanga lo inga e iei le mena e tupu e lua mea a le sao ia le lusi a se le lusi longo inga e sao le lusi a se le lusi a whapele sao tātou a se la tō longo inga e se tātou a sao la tō o le si voi me e ona matala i le mera maleo whalua kuspa ia you cannot base a doctrine e le wha vaea se awa onga po se mta upsi sili i se whai upu e le manino ma le whai ngofie e le wha vaea se awa onga po se mta upsi sili se whai upu whai ngata o tuspa ia ar kele lo mta upu o whai upu manino ma passages o mta va ai whai ngofie so surface na tala noa i le ma whai ona le lor whaotanga ar tele la isi maka upu le kifimana ata te va ai i le nefiafi ina i wha pena una lata matangi ai ile a inga lea le criminal kuspa ia le se contradict ona a fa pero fai mai ele lucifer tanga a se ala fai mai si foi fai upo luci le kanku se me fa pena kuspa ia a fa pe luci ka wala ka pu umala e ka unga luci ele se me luci ko ele ele ta wala ngale lo fa tanga a fa pe le lo ka wala nga create kuspa ia ko ele lo le ala o manka kalangoa i le baiaso kaluai i le do le ala o kalangoa la songi ia o onga i mai fami i le do le ala la fa mafala ka a couple of passages e la tira mangi ngai mau te no la mfenka ka vai ngai fiafi if times allow we're going to do the same thing again next week i mau lava i fai mai e le lo faltanga o ngā piranga whea ku ai se mea o whike ngai it's not a Bible ta tole ele mele lape o sangwanga pastor whike nga ingali i o kongor kuspa ia o le longa po o le susu enga kanka o vese sie ma fu whike nga ingali le ala sa o lo sangwanga a contradict ele o le kuala ele o kuspa ia e fōringa mai ele o lava susu enga kuspa ka koe fo ele menen ka kalangoa era maka malwhakatanga ia se whau pea no ia o whakika ingala o stasi o mau e masani ai ia le vangale e manatu ele i lolo whaltanga peila o le lua ngā Peteru mata upo e lua whau upo lusi fuluma le lua ia la kang fai kaule i le whasa movement a wa a whaina la tu so la i mea leanga le lalolangi ina ua i loa le lei o le li o le whaola lea o Yesu Kerisu a toi whaalawe lawe ina ma to i lalo i lato i nā mea o na tele ai lea o le leanga o lo lato i unga i lo lato amatanga a wa i le lei pe ana lato le i loa le ala o le ami o tonu a e leanga ina ua lato i loa ma toe li liu ese le polo inga pa ia satu ina atu mai ia te ila tō. A ua tau nuu ia te ila tō le upu whata o tomoni ua toe fo ile uli i lona lava pua inga i le malea o le pua ana whata ele ina ua toe fo ia e ta afili i le palapala. Well, me mua pasta i le passage lea, don't forget our golden word, context. Yeah. Context. Look at the context here. Le aima se mea e ongo a fia se mea tala noa il whaatanga i. Il vai ku i o kalangoa ia Peteru i stangata na ola i le angasala. A ua toe
whaasaulotoina me le angasala. Koe ngā me whungale, na lātou whaalongo e winga ia Yesu. Na susu ele lau pe pafou, na suia le o langa. Ai le I whaolainga. E ese a le le I whaolainga. Ese le le I mau o le ola fou. Ese a le ne ola le lei. Peo koe ngā me whungale. So wale koe ngā oi es kamala, wale koe palau vale, wale koe mioleanga. Ai le I whaolainga. E se ala le li liu whapenga le olanga. Ai le I whaolainga. Pea ole koe amunga. E se ale le koe ngā oi. Ala vai le I whaolainga. E mwhai ala ngā le koe ngā oi maa mio le lei. Ai le I whaolainga. Ko se ole case ngā le karangoa e Peter I. Context ngā I. E leo karangoa se whaolkanga ma se le I loa se whaolkanga. O lo karangoa a vai fai kākai o taunu unga ia po objects ia o ngā a whaia o se se. Na case lava ia pe kelu o lo tio ma false teachers. O tangata la le karangoa pe kelu o kangaka la ua whaaseseiina ona o ngā se ia. It has nothing to do with being saved. Ele I whaolai. Ele sim ka upu kau whaorokanga ka upu le karangoa. Le ima se kala I whai upu le o lo whapea mai na whaolaina I lātou. Le se mea penga. Ai whai kau le mea tu e whai tau. O le mea lea lia le inga o kangaka ua o kuai ia la o ngā ma o ngā se se ia whakau ia Yesu. E mwhai fu e whai a onga se nga o Yesu. Mala onga Yesu. Whai a onga ma o ngā se la ia. Lea la fo ringa mai. O liu o langa lau li ia. An koe fo ia la ia le leo lang kuai. Lang whai le whaola inga. Because it impossible nga koe le liu is kangaka o whaola inga. O le upunga ngā pe o le upunga entangle. Mai na lato whaalongo le tala lei na lato I loa e winga ia Yesu ana toe whaalave ina. Nungo inga la whaola inga ai le whaola inga. Marisi mea I can't be ele o se whaaltanga le ko inga mea. Langa foi o whaia o ngā se lai. Al taunu unga la le a kongo I ongo sui ai mai le anga whiololo. Ai pole leifo. Ai le whaola inga. Le awa o ngā e kusai ma le mele karango I le o whaorokanga. I le o whaotanga. Ai le ua mei whaorokanga I le kau whasawan ka upu le karango inga. E le I loa le whaorokanga. Yes. Wa pe o le winganga o le kafiafi. O le kuri le mele mei le I loa le whaorokanga. Le ala wasi I mai koe ngā mele wha mei I le I loa le whaorokanga. Au le context o le vese le o le whaorokanga le karango inga. Okay, yeah, Pastor. This should be the target of any Bible interpreter. Ole anganga le kaunga Yesu se tangata whai kau kuspa iam wa ai I le a inga ole kuspa the unity of the Bible. Pero meren tala no tātou hermeneutics. I le unity o kuspa ia. Have one story, one message. If so ka I uma mea uma. A whapela la uma ngingo o kala la whemere si wha ngai ele lusi, se ala wa lusi ai a fōlinga mai lusi, a wa e koe, and then look at it in its context. Ele se mea whapenga, le ima se mea e ongo la vea mai ai, o le whaarukanga le kangoai, o tangata nei o lalo o awhianga o ngā kau whaseia, ma whaia o ngā se, na rato whaalonga winga ia Yesu, ma whaia o ngā se ngei, la tu te le loa le me tau o le toe whanau fo wina, po le whaolaina. So, ua whapena ona la langa I o lātou loto ma mawhau ma natu ma o ngā se. O le upunga o le whaalawela veina I ngā o le entangle literally means to weave, to knead, o le langa ngā I se mea. Kusala pattern. Kusala le winga ngā o le upunga le I instead o le langa ngā I le whaolkanga. O le langa koe fo I ngā kua le arawe mai ei, koe fo I peo le mai le fo I anga pua inga au koe fo I lo pala. I o le mea la na whamela I o silia koe pe I le mea ngā iai mua. A o le ia o inga ia Yesu ngai lo le mea le oa iai. Le ki oa la I vai I kākafu ngai le o mai ma o ina. A koe fo ia whai leo langa. That's a sign. E le whaolainga. E le se mea ka o se whaolainga, koe le whaolainga. E le whape
e ke whangau ngei o kai au po ame kupu mai kala le tua ok la cancel lo whangau koe sau koe alu mea nga e sau oi physically and spiritually that's impossible so le mele ka ke wa ai tua o mele tupula i o le loa ai le talia mea nga o i fai pulua kasi o le second Peter chapter 2 nga fai pulua tasi nga o kusa wa iloa ai le talia mea nga o toe li liu ese ai a vai le upunga i o koe li liu ese o kusa wa le iloa a va pela se iloa tonu a pe o whaola inga e iloa tu mau a le iloa le pe iloa talia a le iloa le e iloa a koe alu ese pe ko nga me funga le ngaka ngomo mo fo i everyone know Jesus even the devil know Jesus ava pela o case le no inga ka fulang fa la inga ki apolo wala i loa Yesu ala va nga la ia e loa ala e koyo ese i me nga koyo ese simply means ele fa la inga ele ke pe menen ka kan ngol verso ke ni mur ka fa lo inga ke ko hala yo la ran ko iyo lunga kai fo dinga mai nga e ka dia ina ga kai ele fa la inga ele whakai ka inga maha ngai a lenga ka ufo e last week o sta ia yuka nga whaalongo le upumoni nga whaalongo nga maha ngai al whaingo leo langa ki ngai mai Yesu wale i se record sanga mea whale kong i ore si mea pia tu sem wha maumonga he was the treasurer i ere skaka piu siri nga wha tua ina ma wha maongi wha ongo inga piu o kakai kulanga nga inga anga le leilon tau nuunga Asia, lenga fele fauling. You can hear, you can do all those things, but still not saved. Ol faul kanga e loi fua, mai loi lona taunu unga. Longo inga mangkot kalo e suong fe mai o talo mo ila to o le atel tonu mau le uri fe mai fa upunga e sfuli mai ina ia e tausia ila to mai nai lo le leanga nai le leanga. Lo inga keep us from evil. Ia awangi whalenga ina, ia i tātou. Ia whamelo la i o māteo. Sa silia i pēna le whanau mai. Kala le ia iu. Sa silia i pēna le whanau mai. O se ele whaingo whiuna tali e tangata ia mea lea pastor. We need a much more exegesis. An exposition i passages here ngole na tu o le tapor kalame male ma means le faunga le ala inga tala no at fa pe e ka kalango ai but to have a serious study about this nga mo mi le o ka kovava ai si me pe terms ma le original language ki loe ma pola tala tu spa ia tu nei mea ia a fa mo le nga le tu le fa pena so swangi i le uso cristiano foi ma sta se la mfai no fa fonga mai ia tu fai tau atili i mata upune prayerful I mean read prayerfully fai tau ma talo fa pena so swangi mai le tu so vai le i me pixili langa nga mali o le si fai longa mangingo i ele o tala no me le ia tato i se cristiano to ele cristiano lo come umani sheep today and then later on become cook that's impossible ele mfai ele mamuenga ngali oki le mamue ai o mamue i availa Peter gives two classic examples here pela nga fakusai ile maile e por tai fausi se tu lo ia por pua the dog and the hawk the thing is God never called any of his children a dog or a hawk how God called his children a sheep wala auta to o ma moe le tu ele va pe alu lo kua pe fa vai male anga fengro langa mai lo o le mai le tu po le pua ale tu ele se me o le si fai longa manino nga this passage is not talking about us it's nothing to do with us to pe ala o te fau ko fo i ana ya pua inga po le alfenga fai o te fau ai o te fau o pua ai o pua pe o me e ke fiu e tweet fa ma mo pua o pua
e ke fiu e whaka ele ku kon whale, e ai kon whale ngau sing kaimi. Fia Ala mele fia alo. ai loa loa pu asinga loa palanga o ngaro laka mai whale. Alo. Ie, lang fo mea ngang whae pua. O mea le koe fo e lau li ia. Ne whakusa e pe ke il pua a koe fo e lo palanga. Lang fo, that's their nature. They didn't have Ole lang kuaya. they didn't have our nature, the new nature, the me new fo. creation. Yes. E pe o kalanga polo le koe ola o Yesu. Mera mai o le whauta o fo mea uma. O ka fo la, e le se ke me fo koe kuai. Koe aru o lopar. Iwe. E se mea Ka wanga ola lo langa fo. E alanga fo ia le o langa lopa langa. Langa ele kalia. Ele kalia ma. O le tanga ele kalia. Langa whaalongo i loa ele kalia. Yes. Ya Kusala o mea langa le kupu i. Kusa ala koe fo ia mai le ia me masangi. Koe fo i pua me masangi. Ka koula. Ele se me ka o se ma moe maile. Ma moe pua. That's impossible. Kau ia lan whakusale ia i au vaenga ia victims, I'll call them victims of false teachers. Ia o ngā se ia, le whaola inga, ngā mai le leinga o singa vai kemi. Ia uma ia koe alua le o langa ngā masangi. We're talking about life, living a life, living in sin, living in unrepentant life. O le karango koe ngā mevunga le, o le whaale tonu o Kirisiano. O le angasala Kirisiano, le roka kalangoa i le nātura. O le kangaka, e le I whaola inga. E le I karia inga. Iwe. A koe fo ila ia wa fesi malosi o le passage le le pekelu le fai si malosi ke le onga o le amai lo la tangata wa lo mea le ku I nisi fai Kirisiano o isi fai uso Kirisiano e o le si mea ka vainga ka ke le lo po e o lo ia Kirisiano por ka le accuse po le accused por ka le e fai tua inga po le o lo tua inga po es como la o le verse le kakango inga it's nothing to do with salvation nothing to do with salvation nothing to do with losing salvation au ave fam kap si o tu si de kelinga fallinga mai o fallinga mai wa lusi I men anam ko mangingo de ia le menga ia pero nga kalanga fa ko am ka pastor one of the golden rules in the ole interpretation, I mean hermeneutics, you cannot base a doctrine I ko inga passages here. Ele kaunga nga develop fai me se theology por some sili is a controversial passage. Ese alanga ele mausali. Wa ke pela o le mea lea o ongala e kaunga fai anga ise passage mo se fai tau kuspa ia manino le those surface ones, those ko nga verse fo nga nga lo fai kau kwa loa di kau ele manga o mia so kau do le context you don't need Greek ka eva ai ko mangingo belo passages en ka va ai ngi ano noa ango ngoi a fa pe te fina ngalo ai ngei poses kemi ka kilo I some of the passages la lango ai ele mafai ngo ko le lolo falta ya la o kilo ai la fanga sol pe ko si vanga I ole ya ole le maka pule wa mungu ale ka ke ipe ai mena se le maka I ole lua fa maka pu lua fa suka si suku ingano me fa nga ko singa fa aka ma ya maka I ole o ke ngo fa longo I suka si sulo suku ile kala ile vest I suka si sulo suku ai fa pe ai ia mata it's too my foot perfect pe pelo to tele
looking at the same thing. La tu te whasese fo i tangata e tō tele. E maalili fo i loto tangata e tō tele. O na ua tupu tele lea mi o leanga. A o le tu mau se ia o le ngataanga e whaola ina lea. Le whaipunga la ngā mulmuli. Le whaipunga ngā mulmuli o le tu mau. E whaola ina. Longa whōringa mai ai le kuma. Ke re whaola ina. E lost laro service. A fo de kakanua longa le me ai ku mau. E mantua ia tātou one of our maka pulenga whai le perseverance of the saints. Ile o la tu mau o la upa ia, po la o Kirsiano. Kuso o ingale ata nia i whai pule a. Whangole whinga whai psu koro mai. Ha o le tu mau se ia o ngata anga. E whaola ina lea. Always remember results and conditions. I le case lea, that's not a condition. O le tu mau le I, it's not a condition e whaola ina ai. It's a result o le whaolakanga. O le mea lo kewa aia koe I, o sa onga la fionga le li e tusai ma no whaikau uma il kala ako. O le ua whaola ina, e tu mau e o le unga. It's not the other way around. O le tu mau e whaola ina. Pea o le unga. A whaida le ku mau ia. Lunga ile. A whai le ku mau. Lunga inga le whaola ina. Le whaola. Langfui, it's your salvation. That's why you ku mau. And if I pay ku mau in order to get salvation. Don't forget the results and condition. Over here, the case here, it's not a condition. It's a result. O le result o le whaolakanga o e tu mau. Mea ngā le sa o le theology le perseverance of the saints. O ngā vai linka kalo Yesu. Talo Yesu e tausi tātou to keep us. Ia le si mea ngā karango e Efeso ia tātou. Ia Paulo ia Efeso whakau I le au Kirsiano o le seal. O le seal kako e le se seal whangan. Our seal is a person. Our seal is a Holy Spirit. It's the Holy Spirit that sealed us. No inga o wha mau whailonga ina I tātou le ngā pa ia. So whawhenanga mwhai o ngā wa esele ngā wha mau whailonga. Whawhenanga wa esele I le ngā pa ia nea. Onga ko inga whai upula ngi. Sometimes I whai kaule I le kuspa ia. Laua I ai lau. Laua I ai lau manatu malo I loa. But whakua inga uia teme whai tau tuspa ia. Relax, let the Bible speak to us. Ma wha inga ia le mea lea wha au tai ia fionga lea tua. Le si, koe ngā me funga le stura funga o le let the Bible, interpret the Bible. Koe ngā whai upu whape, kau ngā iki lo lai whai upu whai ngō fie. Kei so mata upu e. So ange interpret ai koe ngā whai upu e. Kia go, no, that says you can't lose your salvation. Only those who e kūmau. E whaola ina. Yeah, ngā ki la ia, which one is easier to understand? O le mere kau sau ina mea, kusa whōringa mai e whaola ina. Ai le kūmaula. Ua, alolo whakanga. Le mea langa le whai mai I pe o le interpretinga ngā o le versi lea. Ai whōringa mai leo ngā. E le o kuranga ngā, e le o wha mua le kūmau le mea le whai le mea. Ele mawhai, ele mawhai nkupunga mea. Au ngai ngā rwhai psu kasi mai, it's too my fo I perfecta pepelo to tele. La tu te whasese fo I tangata to tele. Ele o eise kāla whapea, la tu te whasese I whanau le atua. Pon tangata tunu mai, e maali il fo I loto tangata to tele. Ona ua tupu tele o le ami o le anga. A o le tu mau se ia o le ngata anga. E whaola ina lea. Whoringa mai rā, ko a mewa mai, a we ua whaola ina. E tu mau e o ngata anga. They will be theologically right. E kusai mai. So a kura sisi fika, those who endured are the ones who are saved. That's an indication o ka ua whaola inga, o le tu mau. Pea le akaring kau ka alo mai pe kelu le tei whauma le
mal me tu lo alang ko alang ali ku mau langa this is not for them the house is not for them house for men o lo pala e mole pua ya pe fola o le mele alang ali ku mau ka fa kanga leanga ele mo nga ia elang fe le fa ola inga e li fa la inga al ka la fa ola inga e tu mau pe me ka ka ngo ko last week pa sa lo man tu le John 3:16 el tal tonu ma o ka karenga mali o Yesu ia e tal ton o ka kare mali o Yesu those are the things per me fe mai o le makanga o iyo ngara lo fa me di la lo lang iyo ia wa ka o fa ia ngare me ai le do lang ko ia o sta singa fsile e ka fa pe nga mali o Yesu mo le la lo lang la lo lang i every single person na fa nga mo la lo lang ngi asiala e o isi se uli oinga ele lavan mari Yesu feio ia Yesu e le ka funa fa se o iyo pa fa si pa pe o le la na mari Yesu lo lang ya ka sa ka nga loa il mari Yesu kenso lava lo nga se uli o se lava ka ia mo se uli yo pa mo pa ku mai fa la ka men la fa fengo fi logica ya pe ka ele nga so tātou te tū maula o ngā laenga luele tu e tono tātou. Don't forget le sao le anga pa ia, e whemekara kusi pa ia o ia o le sio, lua, o ia o le advocate, o ia o le pulvanga, o le whautua. E sao o ia e soangi whamanatu mai tātou, so tātou la e alang kū mau, unga o le, pēr kalawhanga le se laupa singe, o ka wharakanga o le tua o ia nga whaolaina i tātou, o ia nga kausia i tātou, o ia na te whamamaluina i tātou. He justify us, sanctify us, he help us with this life, and he will glorify us. Pero whako le turns nga, i ele upunga glorified. He's talking about the future, like predestination nga karangoa. Alai in aorist tense, lai past tense. Loinga o umanga set te le tua lo tatou taunu unga. Me ngā kau karangoa ai, a kau ke loa, kau ke o le langi ma le ola whaavau. Me ngā kau ke whiwhi ai e koe ola i le anga sala. Kau ke anga sala, but we don't live in sin. Kau ke whiwhi mka komakau. O whenga sau, o whenga i ngā whiwhi la asu. Ele i ai lang kau ke rei whaolainga, o kau whaolainga la. O kako fefe ma maka ka ke ola lang sal ka ko se sala mo tangi le tu mo fa manga longa ma fa wa that's what the Holy Spirit does in us nenga anga pa ia e fai sto no tatu e lo ka ko la la e u le limo le tu au le tu la mau ya tatu o le siku pe pe me funga le fa pe ka ku le lo fa le ku o le ku la lo fa mai que no me dei pia lo faka ko ye ko anga pisi se o le kuara lo fa mai por sa nga de pa me la nga le que lo ka me e lo fa ye ko nga ma e lo fa nga porque le nga me lengi que lo fa ka nga ala lo fa le ko e a lo fa le le skemi tata no ai tato worship team onga I prefer those songs e ka uai le alofa o le atua, ma tautia o le atua, le lei o le atua, ngai lo pese o ngā le ka ue kako, I love you Lord, and personally, I don't really like those, I don't prefer those, I prefer songs where aku telina awalo o lofa le atua, lo pa ia, lo ngai lo le kwhai aku, o te alofa te oe ma le ama langa e a ke maali le ka alofa ale alofa le tu le ka fia karangoa e ma exalta le tu e alo lo forka ka ngaka so e ale lo fo le di so le e ka o le fa le lo fo I had here de lukanga e lua to te sto lua ma ngai foi i fe mai ia kuspa e fionga le rifa mai. O fetala ia tule li Simona fa auta ua mana o tele satani ia te utou ia lu ia te utou pe o saitu. A ua o fa atunga mo oe ina ne ima vai lo fa atutua a o oe foi pe ali ua mai oe una e fa amalo sia ilea i ousu. Whangola e mai. A ua o fa atunga mo oe. Pau wanga mera mga o sakang.
sengia ma ave se ka ko mai ia Yesu ele mfai singa sengi o ko mai o lima e o ele mfai singa sengi o ko mai le lima o tama this Satan can't do anything to us unless God allows him. If God allows Satan to harm us, ele o se harm foi ngale e alu se ka kumar falkanga. Some us to chasten us, to discipline us, to teach us. Pe mereng fai ya yopu fo. Ia mai si me karango e Paulo e tuina tui lato i asa tani ina ia o ina. Ai le si me fa penga ko se le ilo se. O se falkanga. Kalo Yesu mai au o fa atunga mo oi. O si me mahalinga fa mai fa auta ua mana o tere sa tani a te uto. Na mga o sa kang e lulu ka ko pe lulu ngot seko. Ai le fa kanga e le tu. God will never. I can't. Kele kawa o se me kuspa ia fa mai e fa kanga e le tua. Mo ko ya lo sistasi o avea msonga kari. I can't. Ka ilo penga kawa se sia au kele kawa. Nga me folinga mai o lai ai. Pe la pese se o ka kilo. I le mele tate vava ai il ta por kala mele nei via. So o Yesu nga kakalo mo peke. Mane menga me ia awan nei feio lo fa tu. Kusa ole mera manga o Yesu ia tu mau pete. A kakalo la Yesu e kalia e longa ma pero si kalon ka vai mo mo e duma so le general security la nga general security is like a strong rapper if I could say this kama lo ia ka ko fake peke fa pengale tu a ka ko ese ko mai ka ko le tu ton ka ko ese pe ya le o ma mo funga le se a to sa ile le tu so leo ama pui tato yo o mata upunga ia pe fole yonge le karango mai fe tato mala it has nothing to do with salvation mai o la le fua ekipia a susum ia fa ka la kiki mai a ko ngai skemi ka karango i le pesa nga mosinga fa emo le mere apas fiangi o langa ke siango o iai fia le au le fu le ia fia o langa fiang ke siango le fu ale se mea ga ko on mea le tu ala o mang fa so il passes langa I can't see salvation il passes au mai foi salvation go e fa mai ma ku foi ya o ya pe o matata mea ile mea nga kusa ya uia when someone say afa metangata e lusi faltanga o mea ia lo ke mafaui kusa o e fai aku ile tua e le mafai oe o nga kausia o folfolanga nga folfolanga nga le tua nga ke le tu ua e tātou nga ke le kusa o e fai aku ia Yesu e le lava lo koko malo maliu saka kau ka ngakanga nga fisosoangi wa alang ka ko lusi o ka ko le langa ka nga olai nga mamulu la ele falka so mea nga ma fo fa we ia tangata e fai mai ele lo falta nga Christian e alanga le lo alanga we lo sao a va pe se mea fai ko ka se le tu ele ma fai nga le lo ka ko ia it's just being passive ka falta alang passive keminga now we're active because we are alive before we were passive why because we were dead in the analogy or to find out for winner we were not existed wa fili le tu ya mai find out for winner that no me ka ko we filia ta elect ta to filia o alo fagia me ia wa nga me a fai foi ai nga me o le ia o ha pe o le ele pelo foi la le tu ele pelo ia longa a fai e sa o le go longa pe pelo le tu pe o karmo mai yongi ko le pisu ia longa e fai un fofo longa le ka yo me o me nga e fai e tau ka family lo fa tu
o ngakari ai ka o ngakari ai meanga ka pelo ele tua ele fa tua fa mo ina le tua he's not trustworthy he's not powerful enough to fulfill his promises he's not faithful enough to fulfill his promises so me o manga ka o va ai o tatou fautanga la e fa mo ko kasi le tua me nga la inka ko ola kan fai ola fa pa ina o nga tu ele tua le mata o le tu e kongo e ka ko fa pa ina e se ala ka ale le fa ola inga e se ka al ke siang o ka ke siang o ka fi ma nga ia le verse le I de ka ke le ka ka ngo ke nos fulua chapter 12 le ku se Roma Roman 12:1 offer your bodies a living sacrifice o le viu o God messi e ka kam ko I mangingo le me wa a man malama le me ko God messi wa e ser God messi e ser mo grace e pe vanga le wingo ka kala a mangingo ka fa o kanga I le mele e ka po wa I mo ngai do e tu le ia ku le ia ka ku ta tu te o le mele o le madiunga Yesu nga ni ka me nga o le mele in view of God's mercy a mangingo le ka fa o kanga le mele o le mele so Yesu madiu krusi ia e ka po wa I fo mo ngai do le mele ia se va ngai de fa o kinga ia ko ka ko le o nga ku si Paulo ka kirsiang so la pis fa manga kunga fo nga le nga fa kunga Paulo o la ku si ka kirsiang e ofa le kingo e fo atutino talonga aso aso you sacrifice in view of God's mercy in view of God aso e va pe nga da society ia ko sa da so ko ya lu ko pe ia ko va sa ko vi la fa me aso it's a proper worship it's an act of worship ai fa punga nga pe lu I ka we mo le ola krisia ia pe pasta isi si ya o ke le ngor kam ka bunia pia fio ko o na saroha pe ele ka ko karangoa ole ka ki kiloi in most of the passages here fe mai le pe o passages ka ki kiloi falling on my family lu se falta ina ia fa mausali ele tu langa le it's more than ol merefa it's not really ol kan fai ta wesa o pe ol takle ai ol unity of the Bible ol the oneness of the story ol kuspa ia wonge se ke ka inga e lua me ale sa ol si se pe sa ol si sa ol a wonge contradict le o le kuspa e kasia o fo le kua longa kasia sa ngol be ele susu usa penga kusi Paulo kusi mai ai ale a fai o le kua anga inspire e kasia le mere fai mai le mere ia pe o la ka ikanga ka ko fo ka ia ai fa ka ya kunia fiaf ia ma lo fo ngai ia mo le fa mai ngo foi ma le vai ngone le fu de ko ni fia ia ka lo ia fa mangia le tua ia mo pe ultimo ainga mo le sosi ole poto mo le tamai e mai pe le tua wale fa mai ngo foi ma le vai no lan tu ia no na upu fola ia wala mai malu le no ia me se foi o tatu paanga ia po uso foi a Chris ia famania le tua pasta mo le ana i ma nga wena ia ma o tita tonu ia ole fa inga ngal tatu por kala mele ia fiafi ia tana tu fa mana tu tuan me fa ngo fe mai oi e to mo mai ai de tala no de uso verse 4 like comment subscribe Alicia ia kangolo le o marcia ia la mia ka ko fera das fo fa manuia le tua do to le nei fiafi soi fu